Oh my goodness! It's that time! Let's go! Watkins Gr Jason Dalen uzwi cyane nka Ishow Speed agiye kuza mu Rwanda nka kimwe mu bihugu 20 muri Afrika azazengurukamo yerekana ibikorwa bye. Ishow Speed wamenyekanye cyane kubera urukundo akunda Cristiano Ronaldo rurangiranwa muri ruhago y'isi. Ishow Speed bimwe mu bintu azwiho harimo gukora ibintu byihuse kandi bisetsa abantu benshi cyane bamukurikira ku mbuga zigiye zitandukanye nka YouTube, Instagram, TikTok ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ibindi bintu Ishow Speed azwiho harimo gukina ama games video yerekana uburyo aba ari kuyakina avuga amagambo asekeje by'umwihariko nka game yitwa FIFA ndetse na NBA 2K akunze kubyerekana cyane kuri aya platform ye ya Instagram ndetse na TikTok abyerekana mu buryo buri live stream. Ishow Speed yanditse izina cyane by'umwihariko mu mwaka w'2020 mu gihe cya coronavirus. Ishow Speed ni umunyamerika ufite imyaka 20 y'amavuko. Ibihugu 20 Ishow Speed azazamo muri Afrika harimo Algeria, Angola, Benin, Botswana, Egypt, Eswatini, Ethiopia, Ghana, Ivory Coast, Kenya, Liberia, Morocco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, Senegal, South Africa, Zambia ndetse na Zimbabwe. Mukomeze kudukurikira kuri www.thedrum.rw ubundi mubona amakuru menshi cyane tugenda tubagezaho. Kuri mikoro yari Mugisha Emi Calvin. Hasta la vista. Oh my goodness! It's that time! Let's go!